akkasumattis abdee amiin gara yuutuubiitiin intervii garagaraa seenaalee garagaraa banuudhaaf shooyin ati bante kun allaayika akka malee namoota beekumsa halaqan malee namoota wallaalummaa halaqan akkan tahin abdee amiin shaw ana jecha kiyya kabajama odaa bultumiin mirkansa dargaggoo mee kanaas laalaal hireen qooda rabbiitiin beeku waan rabbinaa kennetti hinaafa aboo haasidaa fi nyaarri janamaan guddatanii obboleeysatti hinaafuun muziibaa rabbiiti sitti buuftiiti maashaa Allah hajii kennaa obboleeysa keetitti gammadi warra obboleeysatti gammadu rabbi sinaa godhu dhiisiyaasi dadhabdu rafi ija si gubaamii laal namuna beeku bira taa'ee kan na hamatu laal boo'us kaawwaa'ee kiyyaan beeytu namnummaan nu si taasisaa foon namaa nyaachuun haraami boo'us kaa laal akkatti na hamatu laal waan inni sana agarrise yaa bar ansi harkuu baaduu rabbiin si harkaati callisi kaa eeysan na beeyta si beekaa akkanuma baqaytaa duuba kanaaf haraam aleeyka hamattu